hari ibintu ndeba mu by'ukuri mbabwije ukuri nkumva ndababaye. Iyo ndebye umubare w'amashengero uzamuka buri munsi, umubare w'ibyaha ntugabanuke. Iyo urebye ubuzima abanyagihugu babayemo, ukareba imibereho y'abantu n'abana buzuye ibarabara, ukareba uhita ubona ikabodi aho kubona akabodi. Ubu dufite abantu nyene aza yakubisemwo kamwe cyangwa tubiri, akubwira ati kameme nta mugabo yaba hatamwa wayini, sawa kavinyu ni komeza unywe. Ariko umunsi ubwiza bw'Imana bwaje, hari ibintu bizikemura. Numvishe ubuhamya bwa hano ahitwa Ikiremba i Bururi. Hari giterane kera mu myaka ya kera, ngira ngo itorero ryaho ryatangiye nko muri 35. Haza intambwe mu giterane. Namwe murumva ahantu nayoboye urusengero, abambe nabanje kugwana nabo n'abo protocole. Twari dufite aba protocole nka polisi. Nta gutwengeye, nta kuramukije, ntuza aho yaraye. Hano mu Cibitoke hari umukozi w'Imana yakorera Imana ku rusengero, ari umukene ariko yuzuye umwuka w'Imana, afite ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwe. Bene data baramugambanira. Dufite abantu mu rusengero batari abatagatifu cyane, bakwiye guhura na Yesu, baramwanga, baramugambanira, hanyuma bategura ibisambo byo kumwica. Biraza yamanuka ahantu hamanuka cyane n'akagare, hanyuma Yesu ashimwe. Amen. Ni umunezero cyane kuri twe kubana namwe mwese, mwagize neza ko mwaje. Hanyuma nagira ngo nshimire yaba bishop na mushumba wa Karumeli, mwese Imana ibaho umugisha. Nishimiye kubana namwe, nagize umugisha. Murabizi ko twe dukora ibijyanye n'umuryango n'isanamitima. Ubuzima bwose dusigaje kubaho tuzakora ibijyanye no kubaka ingo. Hanyuma twari turi naha mu bikorwa bijyanye no gufasha umuryango n'isanamitima, hanyuma bihurirana n'igiterane cya Karumeli. Bitubera umunezero kubana namwe. Hanyuma dufite intego igoye kuvugaho mu by'ukuri. Sinagize amahirwe yo kuhaba ejo ngo numve ibyo bishop yigishije, ariko ikintu kigoye kuvugaho no kuvuga ku bwiza bw'Imana. Ni kimwe mu bintu bigoye kuvugaho. Icyanditswe badusomeye kiri mu Itangiriro ibice 34 umurongo wa 29. Kuvayo 34 29. Turaza kuhafatanya na Yohana 17:22. Mose amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenye yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Aroni n'Abisirayeli bose barebye Mose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Yohana 17 umurongo wa 22 haravuga ngo nanjye mbaho ubwiza wampaye, ngo babumwe nkuko natwe turi umwe. Amen. Nanjye mbaho ubwiza wampaye. Iyo tuvuze ubwiza bw'Imana tuba tuvuze iki? Iyo tuvuze ubwiza bw'Imana, mbabwira ko mu isezerano rya kera dusangamwo iri jambo rivuga ubwiza bw'Imana inshuro 200. Rigaruka muri Bibiliya inshuro 200. Hanyuma mu gihe Burayi rusobanuye kabodi. Kabodi ni ikintu bavuze uburemere bw'ikintu cuzuye. Abisirayeli iyo bavuze kabodi iyo bavuze ubwiza bw'Imana baba bavuze ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iki ni kimwe mu bantu nigiye ku Bisirayeli, ntabwo bajya bavuga ikintu cy'igice.
iyo bavuze shalom murabizi ko mu Kirundi turamukanya ngo amahoro n'uwabura yaramukanya amahoro n'utakwishimiye kuramutsa amahoro. Bo Abisirayeli iyo bavuze shalom ni ukuvuga ngo ubanye n'Imana neza mu mwuka, ubugingo nta kibazo kirimo, amarangamutima akora neza, n'ubwenge bukora neza, n'amahitamo yawe ni meza, no mu mubiri ufite ibikwiriye ntuburara. Iyo niyo shalom y'Abisirayeli. Hanyuma ntabwo igice ntiyakuramutsa amahoro biri igice, bavuga amahoro iyo byuzuye. Hanyuma iyo bavuga ngo agakiza kazakubera inzitiro, ni agakiza kahereye mu mwuka kakaguhindura mu bugingo, kagaseruka inyuma, hanyuma kakaba inzitiro. Niyo bavuze kabodi rero baba muri buka igihe mu gihe ca Eli bakoze ibyaha, umugore w'umwe mu bahungu ba Eli yahise abyara mwita ikabodi, aravuga ngo icubahiro gishize mu Bisirayeli. Nagira ngo rero nubwo turamukanya amahoro twe kuvuga ibintu by'igice. Hari ibintu ndeba mu by'ukuri mbabwije ukuri nkumva ndababaye. Iyo ndebye umubare w'amashengero uzamuka buri munsi, umubare w'ibyaha ntugabanuke. Iyo urebye ubuzima abanyagihugu babayemo, ukareba imibereho y'abantu n'abana buzuye ibarabara, ukareba uhita ubona ikabodi aho kubona kabodi. Uhita ubona hari icyo dukeneye gikwiye kuzana impinduka mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ni Abisirayeli nico baba bavuze. Hanyuma kabodi ni ijambo rikoreshwa ry'icubahiro, rikoreshwa ku bantu bahawe imidari y'ishimwe kuko babaye intangarugero mu bintu runaka. Umuntu agakora ikintu cy'igitangaza, hanyuma bakazamuha umudari w'ishimwe. Yenda yagiye ku rugamba aratsinda, cyangwa mu gutanga serivisi mu kazi niwe wa mbere, kwa kuntu ku munsi mukuru nyakubahwa ahaguruka akavuga ngo uyu muntu ni indashikirwa, bakamuha umudari w'ishimwe, babyita kabodi. Hanyuma nanone bigakoreshwa nanone ku Mana, kuko Imana niyo ndashikirwa, niyo ikora ibintu birenze uko twese dushobora kubitekereza. Hanyuma ikindi nababwira, ubwiza bw'Imana buraboneka kandi burafadika. Nari mvuze ngo buraboneka kandi burafadika. Ari gihe batubwira ibintu, yani reka mbabwire ikintu kiri ukuri. Tugerageze ibintu dusoma tubikure mu mutwe no mu mpapuro, bijye mu buzima bwa buri munsi. Niba Bibiliya ivuga ko tugomba gukundana, nibaza muri Karumeli basanga ariho hantu hambere wavoma urukundo. Niba bavuga kwihangana, dusanga abantu bo muri Karumeli bo ba mbere mu Burundi mu kwihangana. Nituvuga gusenga biba ari byo buzima, apana kubimenya mu mpapuro no mu mutima gusa, bibi ibintu biri mu buzima bwa buri munsi. Nibwo bizazana impinduka. Mu magambo yumvikana, ubwiza bw'Imana buraboneka kandi burafadika. Ngiye gutanga ingero nke. Yesaya yamaze imyaka irenze 5 ahanura, kandi ahanura ibintu bikomeye. Umunsi yinjiye mu rusengero, yasanze ubwiza bw'Imana bwuzuye inzu y'Imana, ahita aravuga ngo ndapfuye, mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye. Iyo ubwiza bw'Imana bwaje, umenya ko wanduye, ukamenya naho wanduriye. Dufite abantu baburana, ukamubwira atari ko wampemukiye ngo ariko namwe ngo ntimugakabye. Ukabona umuntu arashaka gushigikira intege nkeze, kubera ko nyene nta cubahiro c'Imana kihari. Reka mbabwize ukuri, umunsi icubahiro c'Imana shaje ugakubitana naco nkuko Yesaya yakibonye, ntubona ko abagabo b'Abarundi nubwo bamukubita atarira. Iyo yahuye n'ubwiza bw'Imana, amarira amanuka akavanga n'ibiseru, akibagirwa ko ari umugabo, akibagirwa ko yize kaminuza, akibagirwa ko yubashe. Nimureba ko kwatura abantu babiretse. Ariko iyo wahuye n'ubwiza bw'Imana, ushobora gusaba mikrofone ukabyaturira mu rusengero, no mu isoko wabivuga. Ikindi gihe icubahiro c'Imana cigaragaje mu buryo bufadika ni mu nkingi y'igicu. Ku manywa yababera inkingi y'igicu, nijoro ikababera inkingi y'umuriro.
byari ibintu bigaragara biboneshwa n'amaso. Hanyuma igihe bataha urusengero rw'i Yerusalemu, ubwiza bw'Imana bwuzuye inzu yayo, abatambyi bananirwa kwinjira mu ihema. Ariko mwe mugumaho gusa. Kimwe mu bintu numva nifuza kuzabona mbere y'uko mpfa nuko ubwiza bw'Imana buza. Umunsi ubwiza bw'Imana bwaje, hari ibintu bizikemura, hari ibintu bizakemuka kubera ko ubwiza bw'Imana buhari. Ubu dufite abantu nyene aza yakubisemwo kamwe cyangwa tubiri, akubwira ati kameme nta mugabo yaba hatamwa wayini, sawa kavinyu ni komeza unywe. Ariko umunsi ubwiza bw'Imana bwaje, hari ibintu bizikemura. Yani umbwiye ngo mbivuge mu ijambo rimwe, hari ibintu iyo bihari ni abusanse yo kubaho kw'Imana. Impamvu ubutinganyi buri kuzamuka, aba bana bahuje ibitsina, impamvu abantu bari kunywa inzoga biteye ubwoba, impamvu ubusambanyi bumeze nabi, ni abusanse yo kubaho kw'Imana. Ntabwo byabangikanwa n'ukuri kose. Igihe Yesu yabatizwa, Bibiliya iravuga ngo umwuka yamujeho ameze nk'inuma. Mu Gifaransa baravuga ngo yari afite ishusho iri corporelle, ifati irebe, ushobora kureba ukayibona. Hanyuma igihe yari mu masengesho y'iminsi 40, Bibiliya iravuga ngo abamarayika baraje baramukorera, Imana ivugana na abari aho bumva ijwi. Umunsi umwuka wera amanuka, Bibiliya iravuga ngo bababonyeho ibirimi, apana abakristo, abantu badakijijwe bari aho, bababonyeho ibirimi by'umuriro. No mu gihe cya Petero byarabaye kandi bizakomeza kuba. Numvishe ubuhamya bwa hano ahitwa Ikiremba i Bururi. Hari giterane kera mu myaka ya kera, ngira ngo itorero ryaho ryatangiye nko muri 35. Haza intambwe mu giterane. Namwe murumva turi hano, intambwe yivugiye hari. Igiterane cyose cuzuye kirahungabana. Umukozi w'Imana arahaguruka, aravuga ngo shengero ry'Imana, intare yo mu muryango wa Yuda iri aha hantu, ntabwo nanirwa n'iriya ntare. Inkuba ikubita intare ku manywa, nta mvura yaguye. Itorero riratekana. Reka nkubwize ukuri, itorero ntuzagigabiza. Umva ngo ukunda kuvuga, uzavuga ibindi bitari itorero ry'Imana. Amaproje yanyu mwashoyemwe amafaranga, nyiri iyi proje yishoyemwe amaraso. Itorero ntabwo ryubatswe ku muntu, ntabwo ryubatswe ku ari mene y'amaraso. Hari abantu nyene birirwa basebanya ngo urumva ngo nta kigenda, ngo n'abaporoti ngo nta kigenda. Nta kigenda. Ninda bikubesha. Igihe Baramu yagiye kubavuma, yaravuze ngo mbonye intare ijyanye hagati muri aba bantu. Itorero ibyajya bikurikiranira hafi. Ntuzagigabiza. Hari ibintu nyene bigenda bivuka buri gihe, rimwe tugahahamuka, tukagira ubwoba ngo Illuminati, ngo nibindi. Umva, n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nukuri kose. Ibyo ni ukuri. Hanyuma iyo bavuze ubwiza bw'Imana baba bashatse kuvuga kwigaragaza k'ubumana kuboneka kandi gufatika, kubera ko umunezero w'Imana kwari ukubana n'abantu. Yani Karmeli, Imana birayinejeje kuba muri Gerizo. N'abashitsi baje hano, umunezero w'Imana ni ukubana n'abantu. Rimwe bigeze kubaka inzu y'Imana, hanyuma abantu barishima, byari byiza cyane. Hanyuma Imana irabareba, birabaza atari kubundi muzanyubakira inzuki. Ahantu ushobora gukwigwa ni mu mutima umenetse kandi ujanjaguritse. Hanyuma ikindi, Imana mu kurema ubwiza bwayo yaremye environnement y'ubwiza. Kubaho kw'Imana gushoboka gusa iyo hari environnement Imana ikoreramo. Aho hantu rero ni ahantu Imana iba yateguye kugira ngo tuherere imbuto. Numvisha ariko mwizejo zo mu Bagalatiya 5:22 n'ahantu tubasha kwereka. Ntanga urugero,
murareba ukuntu umwana, iyo urebye umwana ukuntu asamwe, icambere utuntu tuvamo umwana udakoresheje microscope ntiwatubona. Hanyuma Imana yateguye environnement yitwa mu nda y'umubyeyi, ahantu two tuntu duhurira, hanyuma tukahakurira, umuntu akazaza ari umuntu afite amaso n'imisatsi n'inzara n'amano n'amagufa byose birimo. Imana yafashe itorero ryayo irihisha muri environnement, ahantu rishobora kwera imbuto rigakora n'ico ryaremewe. Iyo mpamvu bitari byiza gupfa kujya mu bibanza byose ubonye. Hari ahantu udakwiye gutinda, ahantu hatari environnement y'ubumana igufasha gukura no gusa na Yesu no gukora ico waremewe, ntukajye uhatinda. Ujye uhanyura nyene kubera kuko urahakorera cyangwa uhakoreye inama cyangwa ibindi, ariko environnement itari nziza ntukwiye kuyitindamo. Ikindi, Imana imbere y'uko Imana irema umuntu yabanje kumuremera ingobyi ya Edeni. Isi yose yari ifite ahantu Imana yatoranyije hitwa muri Edeni. Aho hantu ubu ntabwo hakihari. Kugira ngo wumve ubwiza bwari buhari no kubaho k'ubumana n'ibintu byose bizatunga umuntu byari biri, Imana yahise yimura ijya kuyihisha ahantu hatazi. Nta uzi neza ahantu iri. Ingobyi ya Edeni. Aho hantu niho hari umuryango ufunguye uhuza umuntu n'Imana. Ibyo mvuze ntabwo mwabyumva. Abantu bazagira umugisha wo kuba mu ngoma y'imyaka 1000. Ibyo mvuze bazabyumva ico gihe. Ubu ndabizi ko mutabyumva. Mu ngobyi ya Edeni, mu itongo rya Edeni, Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu abe nk'umwe wo muri twe. Mu butatu Imana yafunguye ishiramwe umuntu abo wa kane. Tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu abe nk'umwe wo muri twe. Adamu yaragizwe na 95% y'ubumana. Mu ngobyi ya Edeni nta protokole yari ihari. Reka mbabaza, iyo uvuye mu cyumba uryamamo ukaza muri saro, hose si mu nzi wawe, abantu birirwa baburana ngo mwijuru risha ngo no mwisisha, ibyo bintu bibatwaye ikimwebwe. Hose haza bari mu kwimana. Aho tuzadutuza hose haratunyuza. Ni iby'ijisho bitigeze kubona, ni iby'ugutwi kutigeze kumva, ni iby'Imana yateguriye abayikunda. Mu ngobyi ya Edeni hari mu kwimana naho. Hanyuma aho hantu niho hari irembo rihuza umuntu n'Imana. Niho hari mu kubaho kw'Imana. Imana yaje kwirukana Adamu, reka ndaza kubigarukaho, ngiye kubabwira ibintu bitandatu umuntu yatakaje igihe ava mu bwiza bw'Imana. Icyambere, yatakaje kwera. Igihe umuntu yavuye mu ngobyi ya Edeni yatakaje kwera. Ijambo twasomye muri Yohana 17:22 haravuga ngo nanjye mbaho ubwiza wampaye ngo babumwe nkuko natwe turi umwe. Ningira amahirwe yo kongera kubaganiriza, nzababwira ukuntu Yesu ubundi yari asanzwe afite ubwiza, ahubwo abantu ntabwo bari babizi. Umunsi umwe yagiye ku musozi ngo arangije ngo ararabagirana. Nasomye Bibiliya ibivuga mu buryo bwiza. Iravuga ngo nta mumeshi wo ku isi yamesi impuzuze ngo zise nk'izo Yesu yari yambaye. Nta mumeshi wo ku isi. Murumva ukuntu yarabagirana. Ngo mu maso he ngo hasa nk'izuba iyo rirashe. Nagira ngo mbabaze abagerizo na Karumeli, ni Yesu yahindutse ararabagirana cyangwa n'amaso ya Petero yakozweho abona Yesu mu bwiza bwe? Ubundi niko asanzwe asa. Niko asanzwe asa. Umuntu yatakaje kwera igihe yavaga mu ngobyi ya Edeni.
ntabwo mushobora kwibaza uwo Adamu yari ari we. Adamu, Dawidi yaravuze ngo umuntu nika umwibuka ngo habuzeho gato ngo umunganishe nawe. Muzi ko ari we yise amazina yose inyamaswa? Hari iziri munsi ya Oseya kuri metero 2,000 yazibonye ate? Ingobyi ya Edeni yari mu burasirazuba bwo hagati ya Irani na Iraq, bakurikije ya migezi yari yizengurutse. Ko hari inyamaswa ziri mu Buyapani nazo yazibonye ate? Hari n'iziri hepfo muri Afurika y'Epfo zo yazibonye ate? Yarebera hose icyarimwe. Yarameze nk'Imana. Yarameze nk'Imana. Ibyo bintu byose umunsi yavuye mu ngobyi ya Edeni yarabitakaje. Nagira ngo mbabwire ko ubumwe bw'abana b'Imana byongera kuzana ubwiza bw'Imana. Kambabwiza ukuri, birambabaza iyo mbonye abantu mu rusengero babana kuri kategori, ku byiciro by'ubukire, kuko bose bacuruzanya, bubatse muri quartier imwe, baguze imodoka zisa, hari umuntu yabuze uwabana nawe. Ubu hari umuntu yaburiye urukundo mu muryango, yaje hano icyo dutegereje hari kimwe gusa, ko twamukunda, agasanga tubana kuko twese dufite ubushobozi bungana. Ubumwe bw'abana b'Imana, iyo dufite ubumwe bw'abana b'Imana byerekana ubwiza bw'Imana. Icya kabiri umuntu yatakaje ubusabane n'umwuka wera, yatakaje ubusabane, intimite n'umwuka wera. Nyuma yo gucumura habaye iki? Abantu bahise bamera nk'ababana n'ubumuga ku bijyanye n'ubwenge, gutahura, imbaraga, impano n'imbuto z'umwuka, byose byahise bitangira gucumbagira. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, ukuyemo umwuka wera ubuzima ntibushoboka. Iyo ndi mu ndege hari ukuntu njya nibaza, umuntu yakoze iki kintu afite ubwenge nk'ubwacu? Hanyuma ibyo mvuze ntibishobora gukwirwa mu mutwe wanjye. Iyo ndebye ikoranabuhanga uko ririho rirakora, hari igihe ngira ubwoba, ubanza n'abarikora nabo batazi aho bizagarukira. Nze mbaho urundi rugero. Murareba iyi internet dukoresha hano, mu gisirikare cya Isirayeli bayikoresha muri 86. Muri 86 iyo dukoresha ubu twebwe bayikoresha muri 86. Igihe bajya kubohora ingabo zabo abantu babo mu Uganda, ikarita ya Uganda bayiteresheje kuri internet. Mutekereza ko bafite ibimeze bite? Bamaze gukora indege 500, bamaze gukora imodoka 500 zica mu kirere, zigenda ku muvuduko wa birometero 360 uciye mu kirere. Imodoka 500 ashobora kugenda hasi cyangwa mu kirere bitewe nuko abishaka. Mbwira umuntu mwicaranye ngo ibyo utazi bibaho. Ibyo utazi bibaho. Noneho ndebera ubu bwenge butarononekara. Iyo buba bukiri mu ngobyi ya Edeni, umuntu agisabana n'umwuka wera mu buryo bukwiriye, mutekereze ubwenge ukuntu bwakagombye kuba bumeze. Ibi mvuze nabwo ntabwo mwabyumva, kubera ko iyerekwa ryacu ringana n'ibijumba n'inzu yo kubamo. Iyo umuntu yubatse akazu mbese aba yakize, nabyo ntabwo twabyumva. Absence y'umwuka wera kuva muri environnement y'umwuka w'ubumana mu ngobyi ya Edeni byatumye ubwenge bukora nabi. Byatumye aho twakagombye kuba tugeza gutahura ubumana. Paulo yaravuze ngo tubwiriza gace, duhanura gace, ibyuzuye tuzabimenya tugeze. Ikindi ntabwo twakagombye kuba dufite imbaraga zingana gutya. Umuzungu umwe yagiye mu itorero ry'Abanyafrika ajya guterana nabo, bararirimba, bavuza ibyuma cyane, barasirimba, arangije avuga ngo kubera ko Abanyafrika ngo ibintu byose babikoresha ingufu nyinshi. None se tudashituye wagira ngo byagenda? Uziko dusigaye dusengera umugwayi tukamukubita Bibiliya mu mutwe ntanakire. Kubera ko
imbaraga zaradushiranye, dusigaye nyine dushitura ngo turebe ko twamara kabiri. Ariko kubaho kubumana kuzagaruka. Ni ukuri ibihe byiza bizaza. Kimwe mu bintu Imana yasezeraniye u Rwanda n'u Burundi na Kongo ni uko umubyuru uzoza. Haba vuba, haba kera, naba nkiriho, naba narapfuye, Imana yarabivuze. Hanyuma ikindi umuntu yatakaje mu ngobyi ya Edeni ni igiti cy'ubugingo. Nakoreka mvuge ko icya gatatu yatakaje Edeni. Icya mbere yatakaje kwera, icya kabiri yatakaje ubusabane n'umwuka wera, icya gatatu yatakaje Edeni. Imana yahise harindisha abakerubi n'inkota yaka umuriro kubera impamvu ebyiri. Umuntu yari yanduye ntabwo yifuza ko akomeza ko haba ngo handuze. Icya kabiri yanga ko yajya ku giti cy'ubugingo arakaramira mu cyaha iteka. Nicyo cyatumye imwirukana mu ngobyi ya Edeni. Imana irinda nyine ukwera kwayo. Icya kane umuntu yatakaje igihe ava mu ngobyi ya Edeni, yatakaje ubwiza bw'Imana. Iyo tuvuze ubwiza bw'Imana, navuze ko burafadika. Ubwiza bw'Imana burafadika. Iyo umuntu avuye munsi yo kubaho kw'Imana, nta mwuka wera, ntabwo ushobora gukora icyo waremewe utari mu bwiza bw'Imana. Umuntu umwe yaravuze, banza ni Munoro yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ni ku mpanda. Ngo kubera ko abantu bapfana amaproje atashizwe mu bikorwa, hanyuma n'icyo Imana yabaremeye bapfa batagikoze. Nagira nkubwire ko uri ikinege ku Mana. Nta wundi muntu Imana yaremye imbere yawe, nta n'uzarema inyuma yawe. Nta kintu Imana yaremye kabiri. Buri kintu cyose yakiremye rimwe, nta n'ikintu gisa n'ikindi. Nubwo abana baba ari amahasa asa, iyi mirongo yo ku ntoke ntawe uyihuza n'undi, no mu mbone y'ijisho ntawe uwahuza n'undi. Buri wese ni ikinege ku Mana. N'icyo Imana yakuremeye kirihariye. Ikibazo uzava mu isi waragikoze. Hanyuma umunsi wahagaze imbere y'Imana bazakubaza ngo wabuze iki kugira ngo ukore icyo waremeye. Ntabwo hari abantu, hari ibibazo nka 6 cyangwa 7 ugomba kumenya gusubiza. Ndinde? Naremewe iki? Ni izihe ngabire mfise? Ni wowe muhamagaro uri ku buzima bwanjye. Hanyuma ni izihe nzitizi mfite? Ni iyihe miryango ikinguye kugira ngo nkore icyo naremewe? Ni bande bantu Imana yashize mu buzima bwanjye bazamfasha gukora icyo ngomba gukora? Ntabwo abantu bose bazahagara hano ku gatuti. Ntabwo mwese muzaba pasiteri. Besareli yuzuye umwuka wera aconga amabuye. Ayaconga yuzuye umwuka wera. Umuntu ashobora kuba umuganga mwiza muri medicine, akaba umuganga mwiza yuzuye umwuka w'Imana. Umuntu ashobora kuba ari muri leadership y'igihugu, akayobora neza byerekana ishusho ya Kristo. Hari abantu tuticuza ko babayeho nka Yosefu. Ntabwo twakwicuza ko Danieli yabayeho. Ariko hari abantu tutazi icyo bakoze. Babayeho gusa ariko ntituzi icyo bakoze. Umunsi wahagaze imbere y'Imana uzava mu isi warakoze icyo waremewe. Ese wakora icyo waremewe waravuye mu bwiza bw'Imana? Ntabwo bishoboka. Basi reka nkwinginge, ntujye ubyuka basi mu gitondo ujye ushaka umuntu umwe watuma anezerwa, hanyuma ashima Imana ko mwahuye. Basi ahantu nahoze numva ushima Imana ko Imana yamuzamuye mu ntera, akomeza Imana imuzamura mu ntera. Ni ukuri nkurikije serivisi atanga, Imana izokomeza kumuzamura kubera ko n'abantu bake bakora banezerewe nkawe. Ahantu nayoboye urusengero, abambere nabanje kugwana nabo n'aba protocole. Twari dufite aba protocole nka polisi. Nta gutwengeye, nta kuramukije, ntuzi aho yaraye. Mwari muzi ko iyo umuntu aje mu rusengero hano mu minota 5 ya mbere gusa ahita afata icyemezo cyo kuzagaruka cyangwa kutazagaruka?
dufite abantu birukana abantu mu rusengero kubera ukuntu babakira. Basi wamutwengeye basi byibuze ibyo aho mwicaje hose, ariko basi ukamwakira neza. Dufite abantu mu rusengero atwenga ari uko yibagiwe gusa. Ntushobora gukora icyo waremewe waravuye mu bwiza bw'Imana. Uzi iyi nyubako imyaka muyubatse uko ingana? Uzi iyi nyubako imyaka yubatse? Ubu hari abagabo nk'icumi hano bakora proje y'amafaranga bigomwe icacumi mu mezi make twahita twuzuza urusenge. Muse mu nkunda cyangwa mu nde uzayibaze Karumeli nibo bantumiye. Reka nkubaze, ubundi ni gute wakijwe amafaranga yawe agasigara? Gute? Ni gute waje ubwenge bwawe ntibuze? Imana iyo ikuzamuye mu ntera, iyo ikubahishije ibigira ngo uzubahisha abandi. Iyo Imana ikugaburiye, intego iba ari imwe gusa, uzagaburira abandi. Iyo Imana iguhinduriye amateka, ashaka umuntu umwe byibuze ubuzima bwe bwanezerwa kuko Imana yakugiriye neza. Bibiliya iravuga ngo nimujya munashima, mushime uburyo butuma abanyamubabaro banezerwa. Hari mwene data umwe yarantangaje pe, nkunda kumutangaho urugero. Yagwaje umwana arapfa, bamutangariza ko umwana apfuye, nyuma y'iminota mike bongera kumubwira ngo umwana arazutse. Kandi koko yari upfa, yaramugwaje igihe kinini. Ahita aricara atekereza igitangaza ko Imana imugaruriye umwana. Uzi ikintu yakoze? Yahise agenda kubaza imva ayo guhambisha yose n'amwe yo gukaraba yose, ahita ayegeranyaho ituro arizana mu rusengero. None twebwe dufite ukuboko kuzi kujonjora inoti nini tutarebyemo. Mbega. Bibiliya avuga ngo nujya no gutanga utange unezerewe. Ntabwo ushobora gukora icyo waremewe uravuye mu kubaho kw'Imana. Hanyuma icya gatanu, umuntu yatakaje ubutware. Ubutware ni iki mu Kirundi? Ububasha. Urakoze cyane mushumba. Umuntu yatakaje ubutware. Mariko 16 umurongo wa 17 haravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazanywa ikintu cyica nco kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Iyo murebye ukuntu dutinya abadayimoni, ntabwo twatakaje ubutware. Muri stade Igitega nari mpari, haje umusaza yitwa Moses Korora mu Tanzania. Hanyuma arasenga aravuga ngo tugiye gusenya imirimo y'umwijima muri aka gace. Yirukana abadayimoni, mbona abantu bagwa hasi muri stade. Ikintu cyantangaje, imbaraga z'Imana zagenze ibirometero 4 kuva aho stade yubatse. Ibirometero 4 mwambaza ngo mwabimenye mute? Kwa gavana yari yimanye stade. Abantu bari we mu rugo, abadayimoni barabakubita, baza babazanye. Kuva aho stade yubatse kugera aho yaratuye byari ibirometero 4. Ibyo nayibonesheje amaso. Uwo munsi yarasenze aravuga ngo tugiye gusengera abagwayi. Yari afite impano yo gukiza abagwayi. Abadakiza aka kanya nejo muzakomeza gukira. Ndavuga umusaza aratubesha arananiwe. Ariko numvishe nijoro abantu bavuza induru. Umuntu saa 9 nijoro kumva umuntu avugije induru ngo amaso arahumutse. Ukumva saa 10 ndavuza akaguru kararambutse. Kubera ko hari ubwiza bw'Imana. Hano hakujya ikabera. Hari bene data tubana hakujya hariya. Bagiye kwa Mariyamu. Bari bafashe imodoka bonyene bavuye hariya bagiye kwa Mariyamu. Baragenda
bagenda baririmba bafite ibihe byiza. Baragera kwa Mariyamu mu gitondo, arababaza ngo mwanyuze, baramubwira, arababwira ngo musubire mu modoka uko mwaje, mugende ku kiraro mwanyuzeho mukirebe, hanyuma mugaruke mbabwire. Bagiye basanga nta kiraro gihari, basanga nta kiraro nta kihari. Bagaruka batitira bafite ubwoba. Arababwira ngo Imana yarinze imiryango yanyu amarira, ishiraho ikiganza munyuraho. Hano hirya hano mu Cibitoke hari umukozi w'Imana yakorera Imana ku rusengero, ari umukene ariko yuzuye umwuka w'Imana, afite ubwiza bw'Imana buri ku buzima bwe. Bene data baramugambanira. Dufite abantu mu rusengero batari abatagatifu cyane, bakwiye guhura na Yesu, baramwanga, baramugambanira, hanyuma bategura ibisambo byo kumwica. Biraza yamanuka ahantu hamanuka cyane n'akagare, hanyuma bahita bazana umugozi bafunga ku giti cyo hirya ibarabara nico hino, kugira ngo nacamwo bihuriremo. Ari haramanuka aririmba yuzuye umwuka w'Imana. Ahageze yumva ikintu kimuriye mu kirenge, amanura akaguru akaboko agiye kwishima munsi y'ikirenge kuko yumva amerewe nabi, ahita aca munsi y'umugozi. Beneda, imbaraga z'Imana ziracakora. Bazagutera bazananye inzira imwe, bahunge baciye mu nzira mbi. Tukwiye gusubirana ubutware. Elisa, umuntu yamujeho aramubwira atarega bagiye kungurishanya n'abana banyu. Aramubwira ngo genda utire ibyombo kandi ntutire bike. Arangije aramubwira ngo ugende wikingirane usuke. Arasuka, amavuta araza. Icanyuma cuzuye, amavuta arorera kuza. Umukecuru umweruka kunyishaza, arandeba mu maso, arandeba ababaye. Aramubwira ngo pastor, ngo abahanuzi barabakera ntigutese. Murumva ngo bo baravuga ngo bikaba, ariko mwe ngo muravuga ngo tukarira. Hano barandashe nyene numva ndababaye. Yari afite ikibazo cyamutesheje umutwe. Dukeneye ubutware bw'Imana. Toya kanseri iri kuzamuka kuruta iya sida. Dukeneye ibiganza byirukana kanseri. Abantu babuze urubyaro barimo kuba benshi ku kigero giteye ubwoba. Dukeneye ibiganza bitanga abantu. Hari ingwara kwa muganga batazabona ziterwa n'abadahimoni. Dukeneye ko ubwiza bw'Imana bugaruka, abantu b'Imana bakongera kwishimira kuba mu kubaho kw'Imana. Icakari tandatu umuntu yatakaje ubuzima bufite intego. Yatakaje ubuzima bufite intego. Uko ibisekuru byagiye bisimburana, umuntu yagiye yibagirwa uwo ari we, impamvu ariho, aho yaturutse n'aho agiye. Niba mwarasomye Itangira igice cya mbere n'icya kabiri, ibintu byose bibyanditsemo Satani arimo kubirimburana n'imizi. Ntabwo mwabyumva, nshaka kuvuga ntabwo mwabyumva, ndabizi. Kubera iki? Niba Imana yaravuze ngo umugabo agomba kubana n'umugore hanyuma bakororoka, Satani yahise abihindura, avuga ko kubana n'imbwa n'ipusi ari byo byiza. Mumenye amafaranga agenda ku mbwa n'ipusi mu bihugu byateye imbere ashobora gutunga nka Afurika yose. Hanyuma kuko Imana yavuze ko umugabo abana n'umugore, ubu ubutinganyi bumeze nabi ku isi, aho abantu babana bahuje ibitsina. Niba Imana yaravuze ngo ni mubyare, isi iri kuvuga ngo kubyara ntaco bimaze, ahubwo nunabyara uzabyara umwe gusa. Niba mwarabonye ibyo mbabwira mujye kuri Google birahari. Ubuyapani basanze bafise abasaza n'abakecuru nta rubyiruko bakigira. Population yabo 80% bose barashaje. Abashinwa basanze barashaje, barimo kwinginga abashinwa ngo babyare, ariko kubera ko ubuza abantu kubyara ahita aza hano agafunga ubuzima, ndavuga ikiguzi cyo kubaho, umuntu agahita avuga ati ndabyara gute se ntagira icyo mbagaburira.
ibyo bintu byose ni ukurimbura icyo Imana avuze mu itangiriro. Reka ndekeraho, iyo ngezaho mutangira amarangamutima. Isi irimo kuyoborwa mu bundi buryo burenze ubwo twebwe tuzi, kandi ikibabaje ishengero rirasinziriye. Icyakora ikintu dukwiye gukora ni kimwe, dukwiye kugarura ubwiza bw'Imana. Mu bwiza bw'Imana, Imana izakuyobora icyo gukora, izakubwira ububyaye n'icyo umubyare n'icyo azakora mu bwami bw'Imana. Imana izakubwira akazi guhaye n'icyo ikaguhereye. Imana izakubwira umwanya aho yagutuje n'impamvu yahagutuje. Imana izakubwira intego yo kubaho kwawe kuko uri mu bwiza bw'Imana. None mu gusoza, twibwije ukuri kuri uyu mugoroba, nta bintu twatakaje dukwiye kugarura. Uyu mugoroba nta bintu Umwuka Wera guhishuriye ko byatakaye iwawe ukwiye kugarura. Duhere ku mahoro y'umutima. Iyo murebye gusenya, nagiye ahantu ku rukiko ejo bundi kuri sentare, hanyuma natangajwe n'ikintu kimwe. Hari imanza 20 baburanishije uwo munsi, 18 zari zo gutandukana kw'abashakanye. Mu manza zari zihari uwo munsi 20, 18 zari zo gutandukana kw'abashakanye. Iyo urebye imibare y'abafite ihungabana ukuntu irimo kuzamuka, ukareba ingo zisenyuka, ukareba ibihari, hari ibintu byinshi ubwo bisobanuye ngo amahoro yarabuze mu muryango. Kubana neza bigenda bibura, ubumwe bwa bene data bugenda bubura. Dukwiye kuvuga ngo ubwami bwawe buze. Twunamisha amaso dusenga. Hari umuntu yumva afite ikintu yatakaje, yasaba Imana kuri uyu mugoroba, kavuga ati ngewe nagiraga amahoro, narihangana, narasengaga, kera nafasha abakene, kera nita ku bandi, kera nari mfite umutima wagutse ukwigwamwe abandi, ariko ibyo nagiye mbitakaza. Kera nafata imirongo ya Bibiliya ku mutwe, ubu singisoma ijambo ry'Imana. Aho imbuga nkoranyambaga zaziye, ntugifite umwanya wo gusoma Bibiliya. Nta bintu watakaje. Uyu mugoroba wasaba Imana ngo ikugarurire. Uko witangaga mu nzu y'Imana niko ucitanga. Kera ntiwareba ku bandi, none usigaye ureba ku jisho. Abandi ntibaje, abandi ntibabikoze. Imbere y'Imana uzahagarara uri wenyene. Urumva twasengana? Ushobora guhaguruka mu mwanya wawe. Reka nsabe Bishop umwigisha twigishije ejo aze adufashe gusenga. Ubwiza Imana ukuri kuri uyu mugoroba, kandi Imana yiteguye kutugarurira ibyo twatakaje. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye cyane. Ni kuri, niko wamye, kandi niko uzahora iteka ryose. Twatakaje byinshi, ariko turagushimiye ko waduhaye Kristo ngo byose tubigarurirwe. Turakwinginze duhagaze imbere yawe kugira ngo ubugingo bwacu bunagurwe, busubire kuba bushya. Twongere duhagarare mu bushobozi no mu mbaraga, duhagarare mu busabane bwacu n'Umwuka Wera, duhagarare mu butware, duhagarare mu mbaraga z'Umwuka Wera w'Imana. Dukore icyo Imana yadutegekeye gukora, tugire ubuzima bufite intego, tugendane nawe Mana, ubashe gufasha iri teraniro ryose. Buri umwe wese muri twe ubuzima bwe buhinduke, buri umwe wese muri twe agire icyo kivuye ku bushake bw'Imana. Oh haleluya Yesu. Nimba turi muri iri teraniro ni ukugira ngo duhinduke, tugaruke mu bwiza bw'Imana, bwa bundi bwari bwaratakaye, bwa bundi twari twaravuyemo, bwa bundi twari twarasize, tubugarukemo, tube muri izo mbaraga. Buri muntu wese yakira ubwo bwiza kandi ahabwe guhinduka rwose. Uri Kristo umwana w'Imana nzima, ushobora guhindura ubugingo bwacu bihagaze mu mbaraga z'ubwiza, bigatuma tuhagarara neza nk'uko Imana yaduhamagaye. Urakoze gufasha iri teraniro, urakoze kuduhindura rwose. Umuntu wese wahagaze yumva hari icyo yatakaje mu buzima, ukimugarurire, ukimusubize kugira ngo atahane intsinzi.
ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.